Bismillahirrahmanirrahim. Iyi ni inkuru girwa na Qur'an aho zimwe mu ntumwa z'Imana burya ngo zasuwe n'abamarayika, ariko izo ntumwa ntizamenya yuko abazisuye ari abamarayika, kuko abamarayika baje biyambitse ishusho y'abantu. Zatunguwe no kumenya ko ari abamarayika ari uko ubwabo babibwiye. Bivuze ngo abamarayika bari bazanye inkuru cyangwa se bari bazanye ubutumwa budasanzwe kuri zo. Bavana Islam rero tugiye kureba ese abo bamarayika bari bazanye iyihe message kuri zo ntumwa z'Imana. Izo ntumwa z'Imana ni izihe? Ni intumwa z'Imana ebyiri, intumwa y'Imana Ibrahim ndetse na Lut alayhi salam. Burya Ibrahim na Lut babayeho mu gihe kimwe, babwirije ubutumwa mu gihe kimwe, uretse ko umwe yabwirizaga mu gace kamwe undi akabwiriza mu kandi gace, cyangwa se uko bashaka wabyita ko ari ibihugu bibiri. Ibrahim rero ndetse na Lut tugiye kureba ese na yahe masano bari bafitanye. Bavani wa Islam, burya urebye intumwa z'Imana wera kuri Adam kamanuka kugeza ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallama, ukurikiranye neza usanga bari bafitanye amasano y'amaraso hagati yabo, iyo shene yose kugeza ku ntumwa y'Imana Muhammad. Ese Ibrahim yapfanaga iki ndetse n'intumwa y'Imana Lut, hamwe n'uburyo babayeho mu gihe kimwe, bakora dawa mu gihe kimwe. Isano yabo tubibwirwa na Imamu Abu Ja'far alayhi salam, aratubwira mu mvugo yagira ati wa kana Lutun ibn khalati Ibrahima. Uyu Lut burya yari cousin wa Ibrahim alayhi salam. Arakomeza agira ati wa kanat imra'atu Ibrahima Saratun ukhta Lutin. Uyu mugore wa Ibrahim ariwe Sara burya yari mushiki w'intumwa y'Imana Lut alayhi salam. Bivuze ngo Lut mu magambo y'iki gihe y'ubu yari bofure intumwa y'Imana Ibrahim. Imam arakomeza atubwira ati wa kana Lutun wa Ibrahimu nabiyina mursalina munzirina. Uyu Lut ndetse na Ibrahim bari abahanuzi b'Imana kandi bakaba intumwa z'Imana, bakaba n'ababurizi ku bantu. Abandi mu Islam urabona rero izi ntumwa ebyiri amasano zari zifitanye, zabayeho mu gihe kimwe, zikora da mu gihe kimwe, ariko noneho ubutumwa burimo aha ngaha tugiye kureba abamarayika kuza gusura intumwa z'Imana bazitunguye. Uburyo intumwa z'Imana zaratunguwe no kubona ko ari abamarayika. Ni ubuhe butumwa bari bazaniye izo ntumwa z'Imana ko bwari ubutumwa bukakaye kandi budasanzwe kuri zo? Iyi nkuru turayisanga muri Qur'an muri suratu Dhariyat, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira amateka y'iyo nkuru uko byagenze. Bismillahirrahmanirrahim, suratu Dhariyat aya 24, aho Allah subhanahu wa ta'ala atubwira ati Bismillahirrahmanirrahim hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin. Ati yewe ntumwa Muhammad, ese wagezweho n'inkuru yuko hari abashitsi batembereye intumwa y'Imana Ibrahim, kandi abo bashitsi bari abashitsi b'abanyacyubahiro. Ayirakomeza igira iti idakhalu alayhi faqalu salama. Ubinjiye kwa Ibrahim barangije baramusuhuza bamutorera isalamu. Allah arakomeza agira ati qala salamun qawmun munkarun. Ibrahim yikirije isalamu y'abo bashitsi bari bamutembereye, arenzaho avuga ati ye amahoro abe kuri mwebwe yemwe bantu mutazwi. Abashitsi rero ese nabahe? Amazina nayahe? Ibi tubikesha umumenyi w'amateka muri inkuru witwa Ibn Abi Hatim an Uthman ibn Muhsin, atubwira aba bashitsi bari baje gusura Ibrahim unaba malaika bane, ukanu 4. Uwa mbere ni Jibril wa Mikail, wa kane Mikail, wa gatatu ni Israfil, wa kane witwa Rifail. Abo naba malaika bane. Uyu mumenyi atubwira yuko niwo bari baje gusura intumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Tumaze kubona yuko Ibrahim arababye ati salamun qawmun munkarun, namwe amahoro abane namwe y'Imana yemwe bantu mutazwi. Ibrahim nk'uko byari umuco we mu kwakira abantu bazaga bamugana,
mu kubakira no kubazimanira birumvikana yahise aca mu gikari ajya kugira biwe gutunganya amafunguro yo kwakira abashitsi. Amateka Qur'ani tugira yuko Ibrahim yagiye kokesha inyama ngo zinka izinyana. Imana yakumutubwiye ati faragha ila ahlihi fajaa bi'ijlin samin, ngo nuko arinyabya asanga abiwe azanira babashyitsi inyama zokeje. Urumva ko Ibrahim ntabwo yarazi yuko abamusuye ko ari abamarayika, yabonaga ari abantu, uretse yuko abo bantu yabonaga ko atabazi. Imana ko zitubwira iti faqarrabahu ilayhim, aho Ibrahim yamenye yuko atari abantu, ngo nuko ngo yazanye ayo mafunguro ahereza karibo babashyitsi ngo ababwira ko bagomba kurya. Faqarrabahu ilayhim qala ala ta'kulun, wamaze kubaha amafunguro Ibrahim yatunguwe no kubona yuko abashyitsi batari kurya. Arangije arababaza ati se ese ntabwo murya, ese ntimurya? Fa awjasa minhum khifa, Ibrahim yasagira muruko yasagira ikintu mu mutima we, ahita abishisha asa nk'ubatinye. Abamarayika basamubwira ati qalu la takhaf, ati humura ntugire ubwoba. Wabasharuhu bighulamin alim, ahubwo tukuzaniye inkuru nziza we Ibrahim, tukuzaniye inkuru yuko uzabona umwana mwiza kandi w'umumenyi, umwana udasanzwe. Mukumviye inkuru yuko azabyara umwana kandi umumenyi. Hari umudamu witwaga Sara, bari bamaranye imyaka yose bagera mu zabukuru barabuze urubyaro. Nuko Sara ava mu cyumba azasanga babashyitsi bamubwira inkuru ngiyo ngiyo. Allah aratubwira ati fa aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajhaha, nuko umugore we aza yiyamira akubita intoki ze mu buranga bwe asa nkaho atangarire iyo nkuru. Aravuga ati wajiha wa qalat ajuzun aqim, ese ni gute ngiye nabona urubyaro kandi murabona ngeze mu zabukuru narabuze urubyaro, narabuze nafite ikibazo cyo kutabyara, ndi umukecuru w'urubereri, niko mu Kinyarwanda babyita. Abasilamu rero abamarayika bamaze kumubwira iyo nkuru, nuko babwira umudamu wa Ibrahim ariwe Sara, bamubwira ati bamuhumuriza, bamubwira ko bishoboka kuko yabonaga ko bidashoboka. qalu kadhalika qala rabbuki innahu huwal hakimul alim. Qur'ani kitubwira baravuga bati uko niko nyagasani wawe yavuze, mu by'ukuri ni nyir'ubugenge buhambaye kandi nyir'ubumenyi buhebuje. Abo n'abamarayika rero bari baje kunwa Imana Ibrahim alayhi afdalu salatu wassalam. Ibrahim yahise akomezanya ikiganiro n'abamarayika, yahise yibwira muri we ko abamarayika bujye ikibazanye niyo nkuru, ariko Ibrahim yahise arenzaho gukomeza kubabaza. Aravuga ati qala fama khatubukum ayyuhal mursalun, ati yemwe bamarayika none niki kibagenza, niki kibagenza kindi? Qalu inna ursilna ila qaumin mujrimin, baramusubiza bati yo Ibrahim, baravuga bati rwose twoherejwe ku bantu b'inkozi z'ibibi. Linursila alayhim hijaratan min tin, tugiye kubarimbura, tugiye kurimbura abo bantu b'inkozi z'ibibi. Kubarimbura gute? Kugira ngo tubamanurireho amabuye y'amabumba ashyushye, amabuye twika, yandi magambo ni nka bombe z'amabuye ziturika. Musawamatan inda rabbika lilmusrifin, wa ayo mabuye yashyizweho ibimenyetso kwa nyagasani wawe, akaba ari igihano warengera imipaka ya Allah subhanahu wa ta'ala, warengera imbago z'Imana. Muslim uyu Ibrahim alayhi salam akimara kumva yuko abamarayika bagiye koreka agace ko intumwa y'Imana Lut ibwiriza mu butumwa, yahise agira ikibazo. Imana iratubwira muri Qur'an muri surah Al-Ankabut aya 32, aho Ibrahim yahise agirira ubwoba intumwa y'Imana Lut. Allah aratubwira ati qala inna fiha luta, Ibrahim yabwiye abamarayika kare agace mugiye kurimbura mumenye ko hari intumwa y'Imana Lut. Qalu nahnu a'lamu biman fiha, baramubwira bati ibyo tubwira turabizi ko ariyo. Lanunajiyannahu wa ahlahu, turamurokora we nabiwe, illa imra'atahu kanat min al-ghabirin, usibye umugore we uri bube mu basigara
izo ni intumwa z'Imana rero zigejeje message ku ntumwa y'Imana Ibrahim alayhi salam. Tugiye kureba ese iyo ntumwa y'Imana abo bantu ka Lut nibihe bikorwa bibi byabaranze bakoraga iki ku buryo Nyagasani yohereza abamarayika kujya kubarimbura nabi cyane, kubatera kubanagamo za bombe z'amabuye, bombe ziturika. Ibi tugiye kwisanga muri hadith ya Abi Jafar alayhi salam. Aratubwira ati abikuye ku ntumwa y'Imana Muhammad, aratubwira ati ngo anna Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi sa'ala Jibril, ngo igihe kimwe intumwa y'Imana yabaje malaika Jibril ati kaifa kana muhliku qaum Lut, yewe Jibril ni gute abantu bo ku bwa Lut barimbuwe, ese barimbujwe gute? Jibril abwira intumwa y'Imana iti iyi ni inkuru tubwirwa na Imam Abu Jafar alayhi salam. Aratubwira ati inna qauma Lutin kanu ahla qaryatin la yatanadhafuna min al-gha'it. Mumve ibikorwa bibi abantu ku bwa Lut bakoraga. Icyambere ngo ntago bajyaga bagira isuku mu bwiherero, ntibajya bagira isuku igihe bavuye mu bwiherero. Icyo ni icyambere. Icya kabiri wala yatatahharuna 'anil janaba, nta nubwo bajyaga biyuhagira ngo bakore isuku igihe bamaze gukora imibonano nabo bashakanye, ntabwo bajyaga boga janaba mu yandi magambo. Icya gatatu bukhala'i ashiha'a 'ala at-ta'am, bukhala'a ashiha'a 'ala at-ta'am, ngo bajyaga bagira ubugugu bukomeye cyane, ari abantu b'abanyabugugu. Ibyo ni ibintu bitatu intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam yavuze byaranze qaum Lut, abana ku bwa Lut. Intumwa y'Imana ikomeza igira iti wa inna Lutan labitha fihim 30 sana, ukandi intumwa y'Imana Lut yatumwe kuri abo bantu igihe kingana n'imyaka 30. Muslim, ibyo ni ibintu bitatu rero abana ku bwa Lut byatumye abamarayika bajya kubarimbura. Icyambere twabonye yuko ntago bajyaga bakora isuku mu bwiherero, bavuye mu bwiherero. Icya kabiri ntibajyaga boga janaba. Icya gatatu bukomeye cyane. None hari ikindi cya kane gikaze cyane gikuraho ibyo byose, kirenze ibyo byose bakoraga. Ikindi kidasanzwe bakoraga, burya bari abatinganyi, abagabo ku bagabo, abagore ku bagore. Ibi turabisanga muri Quran suratul A'raf aya 80, aho Nyagasani agira ati bismillahir rahmanir rahim walutan idh qala liqaumihi atatuna alfahishata ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin. Ulibuke yewe Muhammad ubwo Lut, intumwa y'Imana Lut yabwiraga abantu be ati ese murakora ibikoza soni bitigeze bikorwa na kimwe mu biremwa byabayeho mbere yanyu. Innakum lata'atuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa, mu by'ukuri mwebwe murarikira gukorana imibonano n'abagabo bagenzi banyu musiza abagore. Bal antum qaumun musrifuna, ahubwo muri abantu barengera cyane. Abaslam, urumva ko icyo ni icya kane abantu bo ku bwa Lut bakoraga gihambaye kirenze ibyo byose, kuba barabatinganye. Intumwa y'Imana Lut rero iri kubabwira amagambo ibabaza icyo kibazo bakorera da'wa, baramusubizaga amagambo nk'aya ngagera ati wama kana jawaba qaumihi, Qur'ani kutubwira wama kana jawaba qaumihi illa an qalu akhrijuhum min qaryatikum innahum unasu yatatahharun. Nta kindi gisubizo bamusubizaga uretse ko bavugaga bati ni mubirukane, irukane uwo Lut n'abantu be bamwemeye mu mudugudu wacu, kuko mu by'ukuri ni abantu bigira ko ari abantu babere. Ibyo ni ibikorwa rero bakoraga by'ubutinganyi. Lut yamara kubabuza kwereka ko ari ko y'urukozasoni, bakamwereka yuko ari uburenganzira bwabo, uburenganzira bwa muntu, iki kiremwa muntu gifite uburenganzira bwacyo. Ibyo rero bikaba biri ku isi hose, byadutse ku isi hose. Abantu babishyiramo n'imbaraga, babishyiramo n'ubushake, bakabikangura n'urubyiruko ngo ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu. Muslim, ibi rero ni ibintu byabayeho byanditse ku bw'intumwa y'Imana Lut alayhi salam. Iyi nkuru rero irakomeza uburyo Nyagasani subhanahu wa ta'ala yoherezaga abamarayika kujya kurimbura abantu ku bw'intumwa y'Imana Lut alayhi salam. Bavuye ku ntumwa y'Imana Ibrahim bajya ku ntumwa y'Imana Lut, bagezeyo na Lut ntabwo yamenye yuko ari abamarayika. Abashitsi bageze ku ntumwa y'Imana Lut, burya nawe ntabwo yasobanukiwe ko ari abamarayika, yabonaga ko ari abantu.
ariko badasanzwe. Qur'an iti tuyika muri suratul Hijr aya 31 aho Allah agira ati bismillahir rahmanir rahim falamma jaa ala lutinil mursalun, ubwo za ntumwa zageraga ku muryango wa Lut, zageraga ku nzu y'umuryango wa Lut, qala innakum qaumun munkarun, nawe yabasubije yababwiye amagambo nk'ayo Ibrahimu yababwiye mu rugiwe. Aravuga ati yaravuze ati mu by'ukuri sinabamenye, muri abantu batazwi simbazi. Ahandi muri Qur'an Lut yaje kubabazwa agira n'agahinda ko kubona abantu baje kumusura yuko baraza kubakorera ubwangizi. Ibi tuyikwa muri suratu Hud aya 77 aho Nyagasani agira ati walamma jaat rusuluna lutan si'a bihim wa daqa bihim dhar'an wa qala hadha yawmun 'asib. Ubwo intumwa zacu ari bo bamalayika zagiraga ku ntumwa y'Imana Lut yababajwe no kuza kwazo ndetse abura imbaraga zibarengera, maze aravuga ati yo uyu ni umunsi mubi cyane ukimuje ahantu nk'aha ngaha. Kuko Lut alayhi salam yarazi ko ako gace abantu babonaga abantu badasanzwe ari abagabo bajyaga basakaza amakuru muri sosiyete, bagasakaza amakuru hirya no hino mu duce, abantu bakaza bahurura kuza gufata abo bantu bakorere ibintu bimeze nk'iby'ubutinganyi. Qur'an yatubwira ati suratu Hud aya 78 waja'ahu qaumuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna sayyi'ati, nuko abantu be baza bihuta bamusanga iwe mu rugo, kandi kuva na mbere bari abantu basanzwe bakora ubwangizi y'ubutinganyi. Qala ya qaumi haula'i banati hunna atharukum, nuko Lut amaze kubabona amaze kugera ku muryango we arababwira ati yemwe bantu banje, ngaba abakobwa banje basi nibo babakwiye, mugende mushingiranwe nabo aho kugira ngo muze muhohotere abashitsi banje. Arabwira ati fattaqullaha wala tukhzuni fi dayfi, ati mutinye Imana kandi nimunkoze isoni imbere y'abashitsi banje. Alaysa minkum rajulun rashid, ese muri mwe hawuze n'umwe ufite ubwenge muri mwe, hawuze n'umwe uwayobotse inzira y'ukuri? Subhanallah. Iyi ni Qur'an rero itubwira amagambo Lut yarazi yuko babashitsi atari abamalayika aho nari abantu, nuko abamalayika nibwo bahise bamwibwira b'abamalayika bane twamaze kubona. Qalu laqad alimta ma lana fi banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid. Lut amaze kubabwira ayo magambo ndetse no kubabuza guhohotera abashitsi be, baramubwiye bati yewe Lut, rwose uzi ko ntacyo dukeneye ku bakobwa bawe, kandi mu by'ukuri uzi neza icyo twe dushaka. Imana turashaka abo bantu nabo baze tubakore nk'ibyo dukora abandi. Qala law anna li bikum quwwa, Lut yese agira umujinya n'agahinda muri we, aravuga ati qala law anna li bikum quwwatan aw awi ila rukunin shadid, aravuga ati iyaba nari mbarushije imbaraga cyangwa ngo nishingikirize inkingi zikomeye nari kubarwanya bikomeye. Ana magambo rero intumwa y'Imana Lut yagize uburakari n'umujinya kubera ubwangizi bw'abo bantu. Abamalayika rero bayise bakora iki? Bibwira intumwa y'Imana Lut, baramwibwira noneho baramubwira bati qalu ya Lut inna rusulu rabbika la yasilu ilayka, ati yewe Lut menya yuko twebwe burya ntituri abantu, turi intumwa z'Imana kuri wowe ziturutse kwa Nyagasani wawe. Niba ati ntibashobora kukwegera, ntibashobora kugukoraho ibibi cyangwa se twebwe kutugezaho ibibi, ntabwo bishoboka. Nuko abamalayika bamuzanira inkuru idasanzwe babwira bati fa asri bi ahlika bi qit'in min al-layli wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atak innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh biqarib. Iyi ni aya iboneka muri suratu Hud aya 80 aho Nyagasani abamalayika baramubwira bati tukuzaniye inkuru yuko iri joro uhungane n'umuryango wawe muri iri joro, kandi muri mwe
ntihagire n'umwe ureba inyuma usubira inyuma uretse umugore wawe uza gusigara inyuma, kuko mu by'ukuri azagerwaho n'ibizabageraho bariya ibihano. Bose isezerano ryabo ry'ibihano ni mu gitondo. Abamarayika rero bambwiye ati ahunge iryo joro, kuko mu gicuku baragerwaho n'ibihano. Alaysa subhi biqarib, ese igitondo nticyegereje? Alaysa subhi biqarib. Nuko Lut alayhi salam afata umuryango we ndetse n'abamwemeye abagezaho ubutumwa ati bahunge iryo joro bava muri ako gace bitaga Sodom, ariyo Sodoma. Ese ni gute Imana yarimbuye abo bantu? Nk'uko intumwa y'Imana Muhammad yabibaje malayika Jibril. Intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, Jibril amusobanurira ukuntu barimbuye Sodoma na Gomora. Allah aragira ati falamma jaa amruna ja'alna 'aliyaha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratun min sijjilin mandud. Subhanallah. Wa Imana iratubwira muri Qur'an igira iti maze ubwo iteko ry'Imana rimaze kuhagera, utwafashe ahari hasi tuhashira hejuru. Wa amtarna 'alayha hijaratan min sijjil, ahari hasi twashize hejuru. Muri make ari hejuru hagiye hasi, ari hasi hajya hejuru. Uturangiye tubanagamo amabuye ashyushye, amabuye atwika, amabuye meze nka bombe. Jibril abisobanura Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, baratubwira ati muri hadith igira iti Imana yategetse Jibril ngo yafashe ibaba rye, arangije ari kuba aheriye hasi ku isi ya karindwi. Ngo muri make yari kubye hasi cyane, aratobora, aragenda ayora ahereye munsi, arangije azamura ka gace kose, ageje mu kirere aracurika. Uruvuga ko abo bantu baba barimbuwe. Burya amababa y'abamarayika ntitukageranye nk'amababa y'inyamaswa cyangwa se y'amatungo. Tubyumva ko ari amababa, ariko menye yuko ni amababa y'abamarayika, afite imbaraga zihambaye cyane. Ibaba yari kubye hasi arinyuza munsi yabo, yarinyuje munsi yabo, arangije arazamura aracurika. Wabanagaho amabuye atwika ashyushye, amabuye ya bombe. Uko niko Allah subhanahu wa ta'ala yarimbuye abantu boko bwa Sodoma. Allah akomeza agira ati musawamatan 'inda rabbika wama hiya min adh-dhalimin biba'id. Ngo ayo mabuye ashyushye atwika yotsa yashizweho ibimenyetso na Nyagasani wawe, kandi ibihano nk'ibyo ku nkozi z'ibibi ntibiri kure. Imana subhanahu wa ta'ala rero aratubwira ayo mateka ukuntu yarimbuye abantu bo ku bwa Lot, abantu bakoraga ibintu byo bita ubutinganyi. Bavandimwe rero, impamvu y'inkuru twarebaga intumwa z'Imana zasuwe n'abamarayika, ariko ntizamenya yuko ari abamarayika. Cyo ni cyambere. Icya kabiri, tubona yuko ubutumwa abamarayika bari bazanye ubutumwa bubiri. Bari ubutumwa bwiza ku ntumwa y'Imana Ibrahim, ndetse n'ubutumwa bubi ku bantu bo kubwiye cy'intumwa y'Imana Lut alayhi salam, bwo kubarimbura. Iyi nkuru rero tuyikesha Qur'an, turakuramo amasomo meza cyane. Nk'abayisilamu, abamarayika bafite uburyo bihindura nk'abantu. Ushobora guhura mu nzira ari umuntu kandi utazi ko ari umumarayika, nk'uko byabaye ku ntumwa z'Imana. Twirinde rero ibikorwa bibi bishobora kuba impamvu y'uko Nyagasani yaturimbura, yakoreza abamarayika bakaturimbura. Dore yuko ibihano ntago byahagaze, ibihano ntibyahagaze, bijya bibaho hirya no hino ku isi kubera ubwangizi n'ibyaha by'abantu bakora. Abantu bashobora kuba bangizi bakaba impamvu y'uko Nyagasani abarimbura, maze ku munsi w'imperuka hakazayibarura. Birahari abantu kurengerwa n'amazi, inkongi y'umuriro, ndetse n'ibindi. Ibi byose rero ni ukubera ibyaha by'abantu. Umuti w'ibi ngibi ni uguha abantu, ni uguhaguruka bakabwiriza ibyiza bakabuza ibibi. Al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar. Haguruka ubwiriza ibyiza ubuza ibibi. Abantu nibahaguruka bakabikora, bakabigira ibyabo, bagakongorera bagenzi babo, babuza gukora ubwangizi, izo impamvu ko Nyagasani atamanura ibihano, ahubwo azazana baraka n'imigisha mu buzima bw'abantu babeho neza. Bitari ibyo, abantu bazakomeza kubaho mu buzima bw'inzitane kubera amakosa n'ubwangizi bw'abantu bagenzi babo. Wabillahi tawfiq wa hadha. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.